Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abageze mu zabukuru ba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko babayeho ubuzima bubi uburyo bakeneye gufashwa. Abasaza bageze mu zabukuru aho ngeze n'abansumba bagira icyo baryamaho, bagira icyo bipfuka. Ibyinshi benshi baragwaye amadiyabete, bararwara imivuduko, barabura ikintu kibafasha. Abo ni bamwe muri abo bageze mu zabukuru. Icyamamare mu mupira w'amaguru Pele yashyinguwe mu mujyi yabayemo wa Santos muri Brazil. Tubafitiye na cya kiganiro mukunda Americana, mujye kure ya radio yanyu. Ibiganiro byacu birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kongere y'ijana na 18 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangiye imirimo yayo. Sena yashyizeho umuyobozi mushya. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru. Vice President wa Republika Kamala Harris ari nawe President wa Sena nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, yarahije abasenateri bose 100 bamaze kurahira nabo batoye President w'umusimbura pro tempore wa Sena, nukuvuga President uzaba ushinzwe gutegura no gukurikirana gahunda za buri munsi za Sena. Bashyizeho nta ngorane n'imwe umutegarugori Patricia Lynn Murray bakunze kwita Patty, umwe mu basenateri babiri bahagarariye leta ya Washington iri mu burengerazuba bw'igihugu. Afite imyaka 72. Patty Murray no mu ishyaka ry'abademokrate bafite ubwiganze muri Sena. Ni senateri kuva mu 1993, niwe mutegarugori wa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye president pro tempore wa Sena. Mu nzego z'ubutegetsi akurikira president na vice president ba Republika, nawe agakurikirwa na speaker, nukuvuga president w'umutwe w'abadepite. Ubwo abasenateri barimo barahira hirya mu kindi cyumba cy'ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress, abadepite nabo bari batangiye gutora umuyobozi wabo speaker. Bo byarabagoye. Abakandida batangiye bwa mbere bari 4: Kevin McCarthy, James Jordan bakunze kwita Jim, na Andy Biggs, bose uko ari 3 bo mu ishyaka ry'abarepublikani ryiganje mu badepite, na Hakeem Sekou Jeffries wo mu ishyaka ry'abademokrate, umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ugiye kuyobora abadepite barimwe mu mashyaka akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asimbuye umutegarugori Nancy Pelosi. Inshuro ya mbere y'itora nta wabonye amajwi 218 akenewe ku badepite 434 baraye batoye. Ku nshuro ya kabiri umukandida umwe yavuyemo, Andy Biggs, nayo ni ya gatatu zakurikiyeho zarangiye nta speaker ubonetse. Ikibazo cyari mu barepublikani, bananiwe kumvikana ku muntu umwe. Abademokrate bo bose uko ari 212 kandi ku nshuro zose bagumye inyuma ya kandida wabo Hakeem Sekou Jeffries. Naho Kevin McCarthy yarangije inshuro ya gatatu afite amajwi 202, nyamara kubera ubwiganze bw'abarepublikani n'intebe 222, ababikurikiranira hafi bakekaga ko ari we uza gutorwa nta ngorane na gato. Inama yasubitse imirimo yayo gato nyuma ya saa 11 ku isaha ya hano i Washington DC. Irasubukura uyu munsi saa 6, nukuvuga saa 1 y'ijoro mu Rwanda no mu Burundi. Abadepite ntibashobora kurahira no gutangira imirimo yabo rero igihe cyose batarashyiraho speaker. Batashye bumiwe, nyamara bari bazanye n'imiryango n'abana babo mu byari biteganyijwe nk'ibirori byo gufungura ku mugaragaro imirimo y'inteko ishinga amategeko Congress y'ijana na 18. N'ubwa mbere kuva mu 1923 abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bananiwe gutora umukuru wabo ku nshuro ya mbere. Icyo gihe uwaje kuba speaker yatowe ku nshuro ya 9. Speaker mushya agomba gusimbura umutegarugori Nancy Pelosi wo mu ishyaka ry'abademokrate. Rero ucyuye igihe we azakomeza kwibera depite usanzwe muri iyi myaka 2 iri imbere. Abategetsi ba Ukraine nabo muryango w'ubumwe bw'Uburayi bazahurira mu nama mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev ku itariki 3 ukwezi gutaha kwa 2. Fide Niyongabo abaha inkuru irambuye. Ibiro vya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky byatangaje ku munsi wa mbere ko abategetsi b'izo mpande zibiri bazohura kugira baganire ivyerekeye kuyiha imfashanyo y'amafaranga n'iya gisirikare. Perezida Zelensky
yaraganiye mu bwabaye ubwa mbere muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2023 n'umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen. Ibizoshimikirwa ko muri iyo nama, itangazo ry'ibiro vya President Zelensky bitangaza ko impande zose zaganiye ivyitezwe kuzova mu nama hagati yazo yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Zarumvikanye kandi kuvyerekeye gutegura neza iyo nama. President Zelensky n'umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen baraganiye kandi ivyerekeye guha Ukraine ibigwanisho bikenewe n'imfashanyo shasha y'imiliyaridi 19 y'amadolari. Zelensky asaba ko igice cya mbere cy'iyo mfashanyo kirungikwa muri uku kwezi. Mu kwezi guheze umuryango w'ubumwe bw'uburaya waremereye Ukraine imfashanyo ikomeye cyane. Vyakurikiye akamo katewe na President Zelensky kugutareka ngo impari ziri muri uwo muryango ugizwe n'ibihugu 27 ziba intambamyi yo gushigikira igihugu ciwe. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ejo yakomoreye amashyaka ya politiki mu bijyanye na mitingi zari zaraciwe n'uwo yasimbuye. Perezida Hassan yavugiye mu ngoro ya leta kuri wa kabiri mu nama yagiranye n'abayobozi b'amashyaka ya politiki. Uwo yasimbuye nyakwigendera John Magufuli yari yaciye mitingi z'amashyaka mu 2016 nyuma y'umwaka umwe agiye ku butegetsi avuga ko bishobora kuva mu rugomo. Perezida Hassan yagize ati, inshingano zacu no kubarinda mugakora za mitingi mu mutuzo mukazirangiza neza kandi mugataha amahoro. Inshingano zanyu nk'ishyaka rya politiki no gukurikiza amategeko uko ari. Reka dukore politiki y'abantu bakuru. Reka dukore politiki twubaka tudasenya. Kuva agiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa John Magufuli yasimbuye mu 2021, Hassan yateye intambwe zitandukanye n'ingamba za Magufuli zabonekaga nk'izibasira abanyepolitiki batavugaga rumwe nawe. Benson Singo yungirije umunyamabanga w'ishyaka riharanira demokarasi n'iterambere Chadema yagize ati, nta birori turimo kubera ibi kuko n'uburenganzira bwacu. Twaradindijwe mu bijyanye no gukora ibyo dushinzwe nk'amashyaka ya politiki mu burenganzira duhabwa n'amategeko. Singo yakomeje agira ati, dukeneye kujya hamwe nk'abanyatanzania tugaha ingufu abayobozi bacu barahirira gushyiraho amategeko no kuyarinda kandi bagomba kuyakurikiza. Bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intambwe perezida yateye igomba kuba inkingi ya demokarasi mu gihugu. Mu magambo yagiye ageza ku banyatanzania, Perezida Hassan yagiye agusha ku bibazo by'ingenzi bigira ingaruka ku banyatanzania, by'umwihariko demokarasi, azamura icyizere cy'impinduka. Mu burengerazuba bwa Afurika, ubushinjacyaha bwavuze ko imirambo y'abagabo 28 bicishijwe amasasu yabonetse mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Burkina Faso mu mujyi wa Nuna. Iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya 30 n'iya 31 z'uko kwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo. Cyakora nta bindi bisobanuro batanze ko baba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabateye. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya Mali muri iyi myaka 10 yose ishize. Abantu ibihumbi barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo. Umuryango wa Societe Civile ya Burkina CISC wamaganiye ibyo bitero by'inuna ku basivili bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorerabushake barinda umutekano w'igihugu DDP, itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba. Mu Bwongereza, abakora mu bijyanye na za gari ya moshe batangiye umwaka bahagarika akazi igihe cy'icyumweru, bituma miliyoni z'abakozi batabona uko basubira ku mirimo. Imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gari ya moshe yagize ingaruka muri aya mezi ashize. Ni mu gihe abaforomo, abakozi bo ku bibuga by'indege, abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse. Byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i Scotland mu cyumweru gitaha. Urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki 8 y'uko kwezi kwa mbere. Rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare. Ikindi urwo rwego rwavuze nuko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa. Guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro. Iperereza riherutse gukorwa n'umuryango YouGov ryasohotse mu kwezi gushize kwa 12 ryagaragaje ko 2/3 by'abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo. Abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi bya mu mwaka wose wa 2023. Guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro, ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye.
Ubushinwa bwamaganye ingamba nshya zashyizweho n'ibihugu bimwe kuri COVID-19 zisaba abagenzi b'Abashinwa kwipimisha, buvuga ko izo ngamba zidashingiye kuri siyansi. Ibigo bya Amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu Bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite COVID-19 cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Korea y'Epfo, Espanye na Katari biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu Bushinwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Mao Ning yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura. Ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera mu Bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu kuba kitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye. Abategetsi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za COVID-19 ku gihugu cy'Ubushinwa. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abageze mu zabukuru ba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda basaba gufashwa mu buryo bwihariye kuko batakibasha kujya gushakisha imibereho hanze y'inkambi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali. Iyo ugeze rero aho uhungira, umuntu ahunga nta manyamagira, nta n'ijambo aba afise. Uronse akazu bita burende kamwe bazingazinga ugira ati Imana iramfashije. Ubwo ijwi rya Amerika ryagendera abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya Mahama batwiganiye ubuzima babayemwo butameze neza bwo guhunga bakoze bagati ibyabo. Guhunga wowe uri umuntu mukuru no kuvuga birababaza. Birababaza kuko twarataye akazi. Hanyuma twatubise aho tuba, ariko ukaba ukuze uri mukuru kaguma hamwe utafite ikora ubyuka wicara bitatu bituma n'izindi ngwara zica ziza mu mubiri. Bo batuvuge ufashika ngana cyo mfata ingwara ya rheumatisme. Twashyize ngaha benshi turarwara dutekereza n'ibyo twasize iwacu. Warageze ngaha turamererwa nabi, turihangana baraturemesha kugeza n'igihe twegera n'abandi tukaja twegerana tukaganira n'abatamakazi kugira turemeshe. Ngeze hano ubuzima burabanza burananira kubera ibyo nafata ntabironka, kuryama nabi, kurya nabi, imbeho. Abo bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya Mahama bavuga ko bafise ubukene na cane ko badashoboye kuja kurondera imibereho hanze y'ikambi nk'uko abandi bakibasha basanzwe babikora. Basigura ko bakenera ibintu byo kunywa birimwe amata canke ubuyi n'ibindi ntibashobore kubironka. Bagasaba ko bokwitabwaho mu buryo bushobotse kugira ngo bashobore kuramira amagara yabo. Turafise imbogamizi, abasaza bageze mu zabukuru aho ngeze n'abansumba bagira icyo baryamaho, bagira icyo bipfuka. Ibyinshi benshi baragwaye amadiyabete, bararwara imivuduko, barabura ikintu kibafasha. Turagwara amayesitoma, tubura ikidufasha. Wahora afata agakombe k'amatara kabura. Nibagize barajiti baje kuhaba abasaza kagakombe baduha ifu ya gahunga, harwo baduha ikiro kimwe, ariko tubishima Imana ko nabo ntavyo bafise. Tubayeho mu buzima bubi rero mu nkambi. Jewe mfise 78. One mu myaka umuntu aba afite yashaje, ntajya gupagasa, ntajya kugira gute, n'umuntu abasa nyene na abari umuntu ateze amaboko. Ikindi kibazo berekana nuko hafashwa bagejeje ku myaka 65 kuduga, mu gihe abafise imyaka guhera kuri 45 kugeza kuri 64 harimo abatabasha kuronka utuzi. Bakavuga ko bibagora kubaho, aho hari n'abisanga bari mu mugwi wa gatatu w'abifise. Abo bahakazi umaze kurenza imyaka 45 nta muntu wovuga ngo hari umushinga uzokorera. Kare twatangwa ku myaka 60 ubageze ku 68 9. Urumva bari munsi twarahebye. Ni hahandi usanga umuntu arwara indwara za imwe bita malnutrition. Iyo umuntu ashaje agirwa nakerera birumvikana. Cyo twobatuma namwe mwari nzimuzana Imana yabatuzaniye. Nimwabaye ijwi ryacu, natwe turabatumye mugende muvugira abasaza, Barundi, Abakongomani. Turi hano ko dufise imbogamizi z'ubukene, abana bacu bari mu kiciro cya gatatu, yogarama turonka ntidusabikanya ngo dukwirwe. Umuryango wa Gikristo Prison Fellowship Rwanda ukorera mu ikambi ya Mahama mu byukora harimo gufasha abafise intege nke. Wemeza ko bageze mu zabukuru baba mu ikambi bahura n'ingorane zirimo kuba ibiribwa bitangwa mu makambi abenshi badashobora kubijya, hakiyongera ko kuba badashobora no kuja gukorera hanze bashakisha imibereho. Byiringiro Epafrodite ahagarariye Prison Fellowship mu nkambi ya Mahama. Yugeze ku basaza abakecuru
usanga nabo bahura n'ibibazo bitandukanye byaba iby'intege nke. Urabona inkambi dutuyemo ni nini, ushobora gusanga bahura n'imbogamizi zo kugera ahatangirwa serivisi. Hiyongeraho n'ibindi bintu bijyanye n'imibereho, ugasanga nk'ibijyanye n'ibiribwa bitangwa hano abasaza babishoboye ni bake. Izo ni imbogamizi navuga ayo matsinda ahura nabyo, ariko ntitwanirengagiza nyine ubukene, kuko abasaza bari mu cyiciro kidakora, bari mu cyiciro cy'abanyantege nke. Ntiyajya gusaba akazi ku ishansiye ngo bakamuhe, ntabwo yajya gukorera umuntu ngo amuhingire amuhereze akazi. Icyo dukora cyane cyane kurusha ibindi ni ukubakorera ubuvugizi. Ijwi ry'Amerika ryavuganye kandi n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe gutanga ubufasha ku mpunzi Minema. Vuga neza Andre, umuyobozi w'ikambi ya Mahama muri Minema, yatwishuye ko batirengagije abageze mu zabukuru. Tugira uburyo bwo kubafasha busanzwe kuko n'abantu baba batagikora bageze mu myaka y'izabukuru. Hano twe mu nkambi uwo twita umusaza n'umuntu wese urengeje imyaka 65 ko batagikora. Rero hari service twakwita nkaho ari service zidasanzwe, hari ibyo bagenerwa kugira ngo babashe kubaho. Abenshi hari igihe usanga atakirya ibiryo abandi bantu bashobora. Rero tugira serivisi zishinzwe kubafasha, haba kwa muganga, haba n'abafatanyabikorwa dufatanya. Akenshi igikomo batakibonye nuko baba bakivunja mu mafaranga. Nibwira ko harimo abantu ahubwo bashaka kukijyamo ku ngufu batarakweza imyaka. Kubijanye n'imyaka yabemerewe gufashwa nk'abageze mu zabukuru, ubwo bushikiranganje busigura ko uri munsi y'imyaka 65 afashwa mu gihe afise ikibazo kidasanzwe, nko kuba abaganga berekanye ko afise ubugwayi kanaka, abandi nabo bakagerageza kwironderera ikibabeshaho nk'abandi bose. Naho biruko abageze mu zabukuru barashima cyane uko bakiriwe mu Rwanda, na cyane mu ikambi babayemwo. Basigura ko bizeye ko n'ivyo bibazo bikihari bizotorerwa umuti. Ikambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda, ibamwe impunzi z'abarundi n'abakongomani zirenga 58,000. Dukurikije ibitigiri bitangwa na HCR n'ubushikiranganje bwita ku mpunzi, abageze mu zabukuru guhera ku myaka 60 bangana n'2013. Thierry Vendayishimiye mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, intara y'ubuseruko bw'u Rwanda, kubwijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2022 ku itariki ya 29 kwezi kwa 12, isi y'abakundaga umupira w'amaguru bari bazi cyangwa barumvise izina Pele bashenguwe no kumva inkuru y'urupfu rwe. Pele wamenyekanye ku rwego mpuzamahanga yatabarutse amaze kugera mu zabukuru kuko yari afite imyaka 82. Yishwe na kanseri y'amara. Mugenzi wacu Tim Ishimwe hafite inkuru irambuye. Yamenyekanye cyane ku izina rya Pele, ariko amazina ye bwite ni Edison Arantes de Nascimento. Ubunararibonye bwe mu mupira w'amaguru bwatumye abicyamamare ku isi yose, ndetse izina rya Pele ryorohera buri wese kurihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavukiye muri Brazil ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Kuva ejo kuwa mbere kugeza uyu munsi kwa kabiri, abakunzi b'umupira w'amaguru muri Brazil barasimburana kuri stade ya Santos, stade bivugwa ko ariyo ya mbere Pele yatangiye kwerekaniraho ibitangaza byatumye izina rye riba nk'ikirango mu mupira w'amaguru, kugezaho uyu munsi kuvuga izina Pele bicyumvikana nk'inkuru ikomeye. Ubwo abantu bajyaga kumuha icyubahiro cye cya nyuma mbere yuko ashyingurwa. Uyu munsi ushobora kumva ufite amatsiko yo kumva hari umuntu wabuze neza Pele cyangwa bakinanye akatubwira neza Pele uwo ari we n'icyo amwibukiraho. Reka twumve Bob Smith, nawe ugaragara nk'ugeze mu zabukuru, wakinanye na Pele mu gihe cyabo n'icyo amwibukiraho. And the first what I remember of him is that he was just so kind to everybody. He had no big ego. There was no like, you know, he's better than anybody. Icyo mwibukiraho nuko yari umuntu mwiza ku bantu bose. Nta kibazo yagiraga. Nta kintu cyo kwirarira yagiraga ngo yumve ko aruta abantu bose. Yari umukinnyi mwiza kandi yatwitagaho twese nk'abagenzi be. Ntabwo yari ikirangirire gusa.
we na Carlos Alberto cyangwa uwitwa Frank bari bafite utuntu twihariye. Pele yari umuntu mwiza ku bantu bose. Ibyo rero biri mu byantangaje ukuntu yari umuntu wicisha bugufi. Ikindi nuko nta na rimwe yakinaga umupira ngo awerekeze aho wowe utekereza. Igihe cyose yaragushukaga umupira akawohereza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo wowe wibwiraga. Icyo ni ikintu gishobora gukora ikinyuranyo namwigiyeho kandi byaramfashije. Narabimukundiraga cyane. Iyo natekerezaga ibitandukanye n'ibyo agiye gukora, Pele yarasekaga nanjye ngaseka. Ariko urabizi icyo kwigira ku muntu ukurusha bivuze. Ikindi nanone gitangaje nukuntu yashukaga abandi bakinnyi ko ari gukina, nyamara umupira yawufunze gusa ari kunyeganyeza umubiri we. Icyo gihe abakinnyi barazaga bakagwirirana kandi mu by'ukuri umupira utari no kunyeganyega. Bobby Smith we ni umunyamerika. Ikindi yavuze kuri Pele nuko aho umupira w'amaguru ugeze muri Amerika nta gushidikanya ko byaba ari uruhare rwa Pele. Smith yavuze ko igihe Pele yazaga gukina i New York hano muri Amerika byatumye umupira w'amaguru ugira ubuzima gatozi, byatumye abantu batangira kugira inyota yo kureba umupira w'amaguru. Yumvikanisha ko kuba Pele yaraje gukina hano muri Amerika byagize umumaro ukomeye kuko iyo ataza umupira w'amaguru uburi inyuma y'aho uri uyu munsi imyaka itabarika. Ejo kuwa mbere perezida wa FIFA Gianni Infantino yasabye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi kwitirira Pele stade byibuze imwe muri ibyo bihugu. Infantino yavuze ibi ubwo yari Santos muri Brazil aho yagiye mu muhango wo guherekeza Pele, umujyi Pele yaratuyemo kuva mu mwaka wa 1956. Abandi bantu bakomeye bitabiriye umuhango wo guherekeza Pele ni Perezida Luis Inacio Lula da Silva wa Brazil. Hari imbere gato yuko umurambo wa Pele utambagizwa mu mihanda yo mu mujyi wa Santos kugira ngo abantu bamusezereho. Abandi bakinnyi bamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru bo muri Brazil bari mu muhango wo guherekeza Pele ni Zé Roberto wanafashije kugeza umurambo wa Pele muri stade ejo kuwa mbere aho abantu bazaga kumusezeraho. Undi ni Mauro Silva na Clodoaldo Tavares. Abandi bakinnyi bagezweho muri iki gihe bunamiye Pele mu butumwa bwabo bacishije ku rubuga rwa Instagram ni Lionel Messi uherutse gutwara igikombe cy'isi na Kylian Mbappé ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Pele atabarutse ariwe mukinnyi wanditse amateka y'ibihe byose haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga, aho kugeza ubu ariwe wazaga ku isonga mu gutwara igikombe cy'isi inshuro 3 zose. Icya mbere yagitwaye mu mwaka wa 1958, ikindi agitwara mu mwaka wa 1962 no mu mwaka wa 1970. Ijwi rya Amerika n'abakunzi baruhago muri rusange tumwifurije kugira iruhuko ridashira. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje no mwanya wa Amerikana mugezweho na mugenzi wacu. Iki gihe yigaruwe n'Uburusiya kuva mu 2014. Uburusiya bwaratsinzwe icyo gihe, noneho bugira impungenge ko abongereza bashobora no gutera Alaska baturutse muri Canada bituranye. Canada yari koloni y'Ubwongereza. Aho kugira ngo rero Alaska igwe mu maboko y'Abongereza, Uburusiya bwahisemo kuyigurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bwabibwiye Amerika bwa mbere mu 1859. Amerika yabyakiriye neza, ariko nayo yari ifite ibibazo bikomeye byaje guturikamo intambara y'isubiranamo ry'abene y'igihugu Civil War yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Nyuma y'intambara wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika William Henry Seward yihutiye gusubukura imishyikirano n'Uburusiya. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu 1867 we na Edward Stockel ambasaderi w'ingoma y'Uburusiya i Washington icyo gihe wari ku rwego rwa minisitiri basinye amasezerano yo kugura Alaska ku madolari miliyoni 7,200,000 ugereranyije ni nk'amadolari miliyoni 145 y'iki gihe. Sena ifite mu nshingano zayo kwemeza amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ashobore kujya mu ngiro yayahaye umugisha iminsi 10 nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa 4 kwakurikiyeho. Naho President Andrew Johnson yayashyizeho umukono ku itariki ya 28 y'ukwa 5 1867 aba rero abaye itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero Alaska yabaye iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu ku itariki ya 18 y'ukwa 10 1867 ibihugu byombi bimaze guhanahana amasezerano ya burundu yemejwe n'inzego zabyo zose zibishinzwe, ibyo bita ratification.
Amerika. Alaska yamaze hafi imyaka 100 ari nk'umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga itaremerwa nka leta mu zindi. Itegeko ryo kwigira leta ryemejwe n'abadepite, Sena n'umukuru w'igihugu David Dwight Eisenhower mu 1958. Noneho ku itariki ya 3 y'ukwa mbere 1959, President Eisenhower ashyira umukono ku iteka rishyira itegeko mu ngiro. Alaska rero ibibaye leta ya 49. Hagati aho muri uwo mwaka ku itariki ya 21 y'ukwa munani, Hawaii nayo yabaye leta ya 50. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyagizwe na leta 50. Kugura Alaska, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyungukiyemo cyane. Icya mbere, Alaska niyo nini muri leta zigize igihugu, n'ubuso bwa kilometero kare 1,517,733 icyo gihe, kandi yayiguze make. Icya kabiri, Alaska ifite ubukungu buhagije ku buhinzi, uburobyi, peteroli nyinshi, amabuye y'agaciro menshi atandukanye nka zahabu n'ubukerarugendo. Alaska kandi yafunguriye amarembo Amerika ku majyaruguru y'inyanja Pasifika no mu majyaruguru ku gasongero k'isi. Bamwe mu bategetsi b'Uburusiya bakunze kwerekana ko byabaye ikosa kugurisha Alaska, ariko abahanga bavuga ko ntacyo Uburusiya bwakora kugira ngo buyisubirane. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama. Dusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Tubashimire rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Aloys Bigirimana niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye twongera kubifuriza umwaka mwiza wa 2023, amahoro iwanyu no mu banyu.